hezwo zwi tovha zwifhinga zwi takadzaho vhukuma kha sekithara ya vhuendela muyani khathihi na vhukavha mabufho ha dzitshakha ha Kruger Mpumalanga. The route will be served with an Airbus A330, and I think it's important to emphasize that Eurowings Discover is not a low-cost airline, but it's a modern leisure airline with a high-quality product, offering business class, premium economy, and obviously economy class. And we are confident that with this product in the market, we will bring more and more international tourists into South Africa. Vhulwadze ha COVID-19 ho tefhadza vhukuma nḓowetshumo ya vhuendela-mashango. Fhedzi naho zwo ralo, huna fulufhelo ḽa uri iyi nḓila ntswa ya mabufho i ḓo takula sekithara iyi ya vhuendela-mashango khathihi na u ḓisa mbuyelo khulwane siani ḽa zwa ikonomi. Thendelano iyi i na miṅwaha miṱanu yoṱhe i tshi khou dzudzanyiwa. Going to assist us with the Mpumalanga tourism recovery plan, which we suffered greatly, as we all know, by the dwindling numbers that were caused by the COVID-19 lockdown since 2019. And the businesses that we're having in the province would now benefit greatly. Then they would be taking shuttles, they would be taking cars, and that would then benefit the many tourism products along the various tourism routes. Khamphani ya vhuendela muyani ya Lufthansa Group vari va kota ku engedza mbonelo yavo u mona na dzhango la Afrika. We are confident that this flight will become a success, as we know that Kruger National Park as a global destination is very popular among German, among European tourists, especially during that time of the year, November till March, where European tourists want to escape from the European winter and enjoy the African bush. Vhukavha mabufho wa dzitshakha Kruger Mpumalanga ho vha sa khou shumisiwa, fhedzi zwa zwino zwi khou ḓo shanduka. Nga nnḓa zwenezwo huna maano o ṱoḓa u engedza tshivhalo tsha mabufho ane a ḓo vha tshi khou ḓa henefha, zwine zwa khou ḓisa na fulufhelo ḽa uri zwi ḓo takula dzingu iḽo siani ḽa masheleni.